wow, nabwo nari nsanzwe nzi ko abarundi bateye kuri iyo ntambwe, bateye kuri urwo rwego. Nimba wifuza kumenya kubijanye na kipe cyangwa kubijanye n'umugwi w'umupira w'amaguru muri Houston, kurikirana The SYUB Show kugira ngo umenye babandanya gute, bateye imbere gute misi yose. Ntuzucikwe, iyi ni The SYUB Show. Iteka ku Burundi, umviriza bamwe engene bavuga kubijanye n'ibikorwa vya equipe cyangwa itimu y'umupira w'amaguru w'abarundi bahano muri Houston. Aba ni bamwe twavuganye kubijanye n'umupira w'amaguru hano muri Houston. N'abatanzania baza kubivuga mu Giswahili, umviriza ingene bimeze. Mbe ubona gute itimu, ubona gute umupira w'abarundi? Umupira wa henahe? muri Burundi. Habanje kurora umupira abanyarwanda n'abarundi. Shaka kuraba koko abarundi kuno bakina. Time like we don't really like come watch soccer cuz we don't have rights, so we just watch on SYB Show. If you want it, just come enjoy it on Facebook and just go found it. Yeah. Komera mwana we wacu abo kugisenyi bababwira kuwavukanya tatu kabisa ibyo ntibishobora. Cheza huo mpira Burundi nacheza vizuri sana. Nacheza vizuri. Kwa hiyo waraunda unaweza kuambia nini? Waige kutoka kwa Burundi, waangalie Burundi wanavyocheza. Ndio. Alafu na wao waige, wanaweza kuwa na timu nzuri kama Burundi. Ni wazuri sana. Ni wazuri sana. Sijajua kwamba wanacheza. Basi hebu wape hope, waangalie kule, uambie Warundi, Wanyarwanda unaweza kuwapira. Hawatutishi. Na wala wewe najua hawezi kutishi Tanzania. Hawatutishi. Kwa hiyo ndio maana nakwambia kwamba waambie kwamba tunaweza kama Warundi. Lakini unajua Rwanda imewekeza katika soka sana kwa sababu ina fedha nyingi kuliko Burundi kwenye soka. Rais wa nchi anapenda sana soka. Anapenda lakini hawajui kucheza. Wana fedha lakini hawajui kucheza. Kwa hiyo karibu kama goalkeeper wa Rwanda. The SYB Show. Thank you guys.